masa balahi Nabi Muhammad Nijab tawa Ka'bah mulia masa balahi Nabi Muhammad Nijab tawa Ka'bah mulia Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Kanibatun fil yani tenggaja masa abraha tidak perangkuta Allah dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama Allah masa balahi Nabi Muhammad nijab tawaf Ka'bah mulia masa balahi Nabi Muhammad nijab tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Gajah meribet jiwa kampung Allah yang tolong hantro jiteka Allah gajah tumbate di pole burung bata di lambung ada kepala gajah tumbate di pole burung bata di lambung ada kepala Allah tayran ababil nama titipnya dalam Al-Quran ba'alam tara Allah lahirnya Nabi dan jungan alam relah patung sihir berhala lahirnya Nabi dan jungan alam relah patung sihir berhala Allah masa balahi Nabi Muhammad nijab tawaf Ka'bah mulia masa balahi Nabi Muhammad nijab tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib
Lertonan blok patung Ka'bah, nama yang mudah Lata dan Uzza Allah wadahlah ya Rasulullah patung dibuka hancur binasa wadahlah ya Rasulullah patung dibuka hancur binasa Allah dinang gropasi aku iji sema jula si panjang masa Allah baurolahe utusan Allah patung dumbuka hancur binasa baurolahe utusan Allah patung dumbuka hancur binasa Allah masaban lahir Nabi Muhammad lejap tawaf Ka'bah mulia Hasanul Muthanid pelingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muthanid pelingkar Ka'bah serta nepegang